Pacha Daniel Donko. Oya juma we. Pentecost Brema. Yes, Eda, Abrampa. Osum Tatalasta. That position when you are church or when you are the Pancho. Oh, Pentecost was on. They're not Punya Pancho or Eda. And I decay. And no so. Dear Tino Swan show. Who no saw papa ne say. Nami will be 2 years, Nami who. So your papa. Eti breben na opese wo behwehwe no no na behwehwe wo kira kwan na na akọhwe Pacha de me na mkọhwehwe na kira kwan adenti se wo maame no matimi atete mu wure mahwe wa na wawie tertiary na wanhwe na amane nkone baabi na afi so kọhwe hwehwe na mkọhwehwe ne de na misaka kan nyina na ewo mitim se la chibia minina mekọ akọhwehwe no kira kwan they said mini na minim no timpese mi hunu na membusa na bia de enti a wantimi anhwe me nti no mu na me de ko hwe na wo maame no we acha maame no we free ofrim ye ben 2019 mo ye emofra sen acha mi una ye pani acha to una na mo ne hwe o una na no omo fie no wo sen be ma ne de wa konya ni ka ko be 90 plus no ba ne so 60 plus ye bo maame asem so pe kwenda na usu eye o ya se wa hunu maame wunyi no o mi hunu Ipache se wunyini amasue eya na ha wo se wo maame ni ho me maame ni amu no mama me ni anya me abra wo free mu no but the entire mission say bre na obre ye no me papa no ahwe me ni we say bra no ne bre na ni nyina mo say wuja ayo ena ya ne ha wo se wo ya krasa wo maame free mu ntem saa no a na wo no wa onana mo trana ya na mo challenge niam bi atimi eham me na no die o mama bibia ha me nene ma una nanom mo wawe se de wo kan kade ebiem e na hwehwe no papa no se bo papa yi aboni turu brezi awanjo onye na ade so be hwew edam ya oso mfa boganye soan enti wo no minim de enti a wani abra pese ase wo papa no ma ne ba wo life nipa no wa mo hu ni stand se ompewo 2 years se so onfie sei 22 wa hwehwe di enti ne yetimi ahwe wa ma wawie tertiary na still dia still wo be so ho papa na se kire sei na baby a waduro na wo be ya dwuma no wo du sika kohwe na ana ah na edi adia edi ana du baby na ho kira ba mu tu be so no so beboa pacha na me pese mi hunu na eno so tum dan chen kwan na se se dan no me na na mu no mo aye me mu ntimi hwe na ma me go to anso se se anso so onware ye onwo ye nti afi no person ban be sa wo ma me keto an wa ye adwuma po no no hwe wa no odo kwotran kran hwe wa ono so ya bai wa fe no obeware ti pressure ba ne so ti anu na ma wo ba se ne wo ba hwe wo papa no da wo hia no busa ndi nti ono ma me o muntam wa ye ba sa wa me hwe acha mi busa o se de mi busa no ke kan sem bebe se na oba hono ma me ba hono mo ne be ku ni we se na me ka chen se de bi na me na na mo se na won hwe mi ti na ma me ba hono e me bi ka mi start so me ma me ba ho be se sa wo de mu nyoma e de ba e fi e ma wo ba hono so ba beje e na wo muti ade nyama ne ma na ko nti e no na chi no wan be hwe mi bi say nyame adom ye show ya ye ye kasa Sompa Nkomo get results e dan no ko penwe pasha me penwo akra adwuma no ko ye no we adwuma ne de edi kan pema me na e dan ne ho asem ne no ne wo tema aha nti sesi anu je se ne makoje me phone no ti me kwa me friend me school director no na me bisa nti sesi adwuma ne menya ne wo tema na asa akra wo do ma me nuane number ne bai pasha ne number ne wa ye fra enko cause onu de ye nyane de be ye den ye pese ye nya no nyame adom ye ye se o papa me ha dan no o papa dan nya de o be ha mam ye ntumi so ma wontra enti nyame adom enra me baba akwa friend doctor esi ejiruba wa send 5,000 enne ya me ma me ba ko so Germany ma Cecilia ono so send 1,000 ena adofo Elizabeth Ephraim mo ne ade nti sei ye keka kwa yanima anesa a ye nya bia wo betimi di bia ha dan no se de wo ka se unya dan na wo watade kura se dan ni ma wo beda no wa ye adwuma nti no ye pese nyame ya adoma wo chena
Friday nyame adoma Friday ye beja wo kwan ko o maame ne ho na woni ne mfre producer na ompe dan ni bi mawo munye dan ni video nkire yen na ye ntuaka yen send this kan ma maame nua no ntuaka na fe ko na wo sene de mimini adaje a me ko frɛ ni bi because why na dwen say omfi entina de wo ho no omom this kan bro de na wo ka kire wo actually me kan say nyankopon hia wo nyame a o hia obi ntumi ndome no on hia wo na ba bi o mu yiska ni free bia on hia wo manemu me do mas ai me pa cha wo say me say champion me pese ye ban mutu ne fu o be ko no afi na baayoa wanya dan na we bi wo ha wo pesisimu da petikonwin no obi na ko ha dan na sabi esuom obi abedi e wo dan awura wo ko no hwe wabrabo yi wo yakoda wo fefefe bunipa suro nyame na ma wadwuma ho ehia enkoye memasem enkofa obi a ne bossa shows asen entwe the tries into ha no ma me shadan na yen ya tama onum adofo aboa onum se be so ne wo meda ene kwari babele o kam do betre di free du kosovo nam ka kire wo mi se champo bi de mu nturo so mama apadai oba ye which means say ne ho dwo ompene ho asem enom ne ade ne mom no edum pempen so bi ne nipa wo bobra no ekọ anim a na ensohwe obonsam so eba be so wa hwe na ne be se me ka tsene se abrabo we so obebo a ade afre na fokubo anasem de me ho tutu obie ana me ye yonko no enkra ne temabonten so de so mame so de sa de no kode ne wu no ba bia ti ne me ka to ne se ne oba no ya ye hu wo a se bio so mame edi animu ame onyankopon wo hyawo no fasa sunua ne fanante na ko so bre wo ho asepa na ne ye me de ne se wano entia wo papa intenshira ne ediwanim wo kwa no so mpanimfo no a ya wo mo padwuma ma wo no so me padwuma ma wa fine ne mo se drum pempen so a wo mo se bia fa kwa we su fa ne emwa wo enye gina pintin no yankopon no ya wo bo wo no wo hyebre e wo ne nsem dan kwa ma bia no wo yesu tie trase dia ewade de be me bia ne ho dwo wo de be hye nsa ama so abrabo no esiw ye no watimi ahwe woni akatua no nso na ma me no so a wo hwe wo no so no sebe wonyi no so emma so mama me dance yo oya mama me dance na efutuo ne de ni nyina na ode ama no no na abaya yi wo kwa na asema ameka kire ne say ewiase obi ape freedom enti we ye new experience bi ma no ebe create new exposure freedom na wanya no use ni yie sane ebe ya abrabo no ne kwan wa etore bi a yesusu say no opportunities na ba ntentem ena no na wo kasa adwuma bi aketu yesua wunya nti abrabo na se hyase free baabi ena de wo akọ baabi na sane ane ye kan namfo ne afakuo no hweyie na hunu nipa woni wonum bedi nkomo ma wano nsusu nyedu ene nkrofo nkodididi nkomo bebre ni ade na ne etwa to a mepesa meka kire one se suasane a yesisie sika sanse we ya brabo foforo bi a wokọ akobo se wutimi sua because wo hwa wachi a wonu wachi nye wo hwa wunchemu ne wunchemu a enidaso ni ho na yetiefo ne yahwefo pa wonum na akeka wonsa ase a wonum atimi aboa ma sese wo kọ baabie enti wahunu se wanimu ni bi wachi ni bi no nia obetumi aye ne se bie wadwenum sie sika na hwa ho so ye se ne ebe ya asemba wonsa ma wachi na emom ubehunu se midisika bi ato bank ya me kwa akofa kakra wonua ba me nso metimi di aka ho eno no na adampa malebi tu office ni fo me ka bi ache na me ne papa na sam na no ba no malebi nyana no onya nkoyi ne bag bona chi school bag ibu bona chi na cheza ho kire wo malebi onya se de mi si yire da na mpo wunya wo no akọ na ba eni akra ne nkasa na nisuo na ete no emfiri ho malebi kro yi abobu sia de papa no onyini wanyini papa na ni afi
na chese yenko hobim na yentu no fona malady tiawa se obetimi akonani wa brabo mu a mo onya ayonko gro malady anu ti na ama bo akoto wanya tire no se wo tena sese wa we nante onko a nante ye nkasa nipa ho beti ayonko gro se nipa malady die ntimi kan sa ne se oyonko na tare bi a wahye ekwan wo fa so onya hye ye no wo mpeso be fa sa kwa so ba onya tare ne bi so a wo pe malady enti otufu okwan bi ofa so a onya tare ne pe ozo kwa kofa sa kwa ne so enti ye be sere ne sa ayonko gro de ontwe no ho emfiri ho malady na onhwe ade a ofiri se oya ebeboa no edan afi na yonkofo obesra no we bewura wanya dan mesre mi nua ba na mo fa ase ne se onhwe niema a oyeyie ansa na edinhyira na bre no so na adwene se okwakoye niema ba sa malady sabe se 1 year se 2 years ebeso eso a wan na ese betua ka ma wo edi adwuma wo koye no na mo ani bre ho a wa watua odaka udi bi na de bi to ho udi bi na de bi to ho emfie mienu no beso no no anya bi e de asa kotua nya da bia no a obekọ akosresre se mo ma misika emfa ko haidai da bi o ma obeba no obedase nanka no obedase na so oba se emfie na so nti yensa ha bi ma ka awura kentoko edi be hia no o ti me mfuru soro na malady ne maame no maame na kitwa na wo kwaribu malady we ya na yesi unni wu a wabusua asa sa na wagya usu wabusua ba we de ansa eme dese ne wabo abusua na ba so beti ba bi aduro no omotwe a entwe menyini senka kura nko beko ne papa no no ohunu se ba bi aduro no se yese me wo papa no ti ase de a de aye aka ne de o so na ye mame anu ti na ma bi a wo ko no ti ye beda wo mu ase nyame chirom senka asante abusua dodo na tete seya malady anke how bi anim enne wu abusuam na wo maame na wo papa bi wu amalady ye hwe we kira kwa biem ye wie pe ye bu akonta ye se ka ma ye so ni nyame nko obi an hwe we kira kwa na we die nyame ya adoma mo maboa no ba bi a waduro no onso nko ye adwuma empesika no ompe bibi ma na mu ni ansa no mbewu a o mawu no mo fa nhyira aka ni nyina emfa ma no me hwe ni nu aketo amalady me da se pi you be grow far doctor enkomra yo my lady yan chia onu watiefo abaya no so ye di 2000 beso so na modi aboni getri amen yo Dr. Grofa Trust si maka kre bi fati wakomden ho asem Grofa ye mojadura ye di yan akase ye koko ene ye dura friend design to Xylem ena afra ye Grofa mojaduro no aye mojaduro sonko nti obi obanu madura bia wa dance po di fa adure ho ene nyame adom de akoya ne se ene watiefuo ene eto aduro ni mayen obi obeto aduro ni bia wa dance po di fa adure ho enu nti se efe na wutie ya yi wasum na tie Grofa mojaduro no ifise mojaduro aba obi adi ho adanse na adanse e ba ne di bibiri obi se na ni subiri no onu Grofa mojaduro no ene ni subiri no ekọ obi se kone na na kuma na body periperi ona tika kre bi na kuma e body periperi ewumu a na ne ye mahye no onu Grofa mojaduro no ene di nyina etu atwa obi se wo ho na ne nsa ne nan na ye titiriti onu Grofa mojaduro no ene nyame adom bibia ye kama obi se wasori anopa no amafo ko adwuma no onu de na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe mu nyina ye gene gogoro onu Grofa mojaduro no ene saa ya oni nyina ekọ obi se duro na duro obia de hwa nkromo no onu de omini beto ha na omini akoto ha onu Grofa mojaduro no ene nika sem ne se ade achi agise be boni prum ansa na wasori obi se aduane si ho a ode ni sabe wo mu saa ontimi ni di onu Grofa mojaduro no ene odi saaji ntumu obi se mpompo no na ebo no na epai na ebo no na epai onu Grofa mojaduro no ene ni nyina ahwete obi se odware wi agise okopa afe na odi adwene ho ene onu Grofa mojaduro no bibia aye kama
na di ama grow fine agi dina obia ana oba bia obehwe de bagem na grow fine shem ni say menstrual disorders no ene aba be solve nsabuom haw di emfie du no mu ni nsa onu grow fine magedon aba be dru di emfie num no hu ni mogya ni ene wa hu di ba no wo bobna ene nyame adom onte yaw ni biem enam grow fine ti di ba na yi clot no onu grow fine magedon ene ni nyina mu asane obi kura de ne de ba entwa bosumi no ba guso ye ne menses onu grow fine magedon no ene bibia aye kama onu grow fine magedon no esiesiu ema oni padua na aye kama ye be kasa fa namness wo ha na wonsa ene unan na ye tititi e basa de na wo ye utie radio no age number no sa na wo hwe TV ni so abse ya fa phone twa bi fra TV no se de be ya okọ pharmacy a omre grow fine number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ye kan namnesa die na nanum de te ye se anansi ache anansi sa ma yare akum nipa bebre efise ehun yare e ba no a doctor fo ato ne din silent killers e do koboko na obisa doctor bia se die na kofa sa o ha we ba do be ka kire won se cholesterol no a e friend strade bone no wa fum akowura won trim nti ansa na be hu se wonsa ana ona ye otitriti no na strade ni watena 15 to 20 years nti wono ana te oben wo chen watade e hyew enu nti na ho yare na e ba na e de koboko no na kwan ben na fa so a eba enie de tie ne se strade ko wura won trim a emma emogya no entimi ni afurusa na eye entimi ni apro enko nipadua no ye eyesa na de wo haw abetu nipadua no so e basa so a akoma no de emre bia no mogya dodo oso pompe ba enti first no ba ko doctor na ya chekere wonsa na e 120/80 ene e ba chekere no enam 200 250 adentia emogya ni ntimi nko enti wo de pressure to akoma no se on pompe mogya no enti pressure nyina no ahyase ha na free nunum grow fama yaduro no nanyi srade ni free ni padua no enye sa srade ni beda ntini no ama akuduru ginabre bi e friend atherosclerosis eduru ginabre we dia na ayeden na chese mframa no na e friend oxygen no intime mfru enko wadwen mu yie sa mframa yi so one wadwen na edi dwuma nti wadwen anya sa oxygen no a de ba na se wadwen cells ni se ewu de so wano de so wonsa de so nan ewu a na chese wano e chia wonsa dompedum mu nso ntime pegya obi tia fom a osi watia fom so obi de oso oda na adwo a na ne nase ehihye no asia so jagu ne so obi kura so de na o ka se yato na du kopim so onum grow farm agedro no no hu se yare ene ebo ne kaye num grow farm agedro na yi srade mfiri ni pedua no efise srade si intini num kwan a ewo adwenum na intini pai a eno ne si wanya stroke wan hwe ye edo ha bebrewo agya okura ne se akwato dem sa bre a otimi koba kura ne tesen na yare akwato ho num grow farm agedro no na yi srade ni mfiri ni pedua no nyesa adakro be ko hospital doctor be ka kire sa ade bi wo mu e friend sodium e kosro pa nti afedi etua won kire cholesterol level ne kosro nti namono anwa meni biem sa na sugar level ne so kosro ti basa esikire ne yetua wo edu sa agina bre yi a wo ye bema na o mema sem kofom efise wa ho odina wo bia sese yakoma na age e de pompi moja enu ti na onanti kakra bi na wakoma na ebo periperi num go fam ageduro no na yi srade mfiri ni pedua no enu ne aduru a wo numa e sa o yare no na esan sisi ni pedua no e ma ni pedua no ye kama efise zaintozalem na ewom no ebuwa yi srade mfiri ntirinum na kokoo ne so aboa ma moja no ade afursa na yi enu ti ne ato aduro ni dini grow fine nyini fefefe nyini kama nyini sa bre yi a wo di ahoden pesika no enkoto mire bi ma ansa fesika no kopa ahoden onu grow farm agedro no anti aging properties na ewo grow farm no eboa ma oye kama e ma wonchonchom e ma mo abrewa ma mo akokora ye de yankase ekoko na ye adure aye mo yedro soronko to obi obenu bibia wa danse pe odi fa ho ti se wo ho na so ani so biriw wo ye adwuma wa awia so wo ye adwuma ogya ho grow farm agedro no wakoma na ebo periperi unsa no na aye titriti edu anadwo a wontimi nda aduane siwa a wontimi ndi honam nyina ya wo ya o meses no emma yie obi de ba entwa obi de ba wote yawo obi de ba yi clot onum grow farm agedro no a bibia be kama empompo no ebo na epai ebo trimu a edi wuo na eba udware wie na ade afa edwi ho a onum grow farm agedro no obi kura de so woni atenka onum grow farm agedro no no ko hwe atenka mro ofise atenka ede
Baby a to aduro bia obenya grow farm ageduro ni bi ato. Say ye pharmacy shop, herbal shop, over the counters. Yan kasa so wakasa enam e to aduro no. Ene de baby a drugstore wo bia, baby a wo hwe bi free, baby a wo tie bi free bia. Bowra drugstore, pharmacy shop, herbal shop, usu pe grow farm ageduro no. Na emom se ope bi atu aton na wa Ashanti region ha. Ko PFA pharmacy, o tafu new road, ope 1000 cartons obenya ma. Mr. Herbal e omrom, Angelos omrom, Danny Herbal omrom, Apidanko omrom, Kolinako Ashtown, Blessed Rekwa Kewo, Tinatek Sufulai, purely for Buakwa, have me was a pole. Jab pharmacy was a for him fear opposite Sas Herbal, Patasi Blockhouse, and the nation of Patasi wa Costa Pharmacy or Pampaso, yellow and orange wamokum. One cremem now pebiato, now pebiatua, Ko Kanshi Drug Lane, Keswa Keba, Tinatet, Nanabuache, Angel, Ruta, Repash, Halos, Ubenya Grow Farm Agedron Biato, Asama for Moko Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Grow Farm or Ho, in Koko Hillside, and now Isaac Drugstore, Ubenyabi. Sunyai Kapeba, Mose, and now Green Light, Grow Farm or Ho, Tachimai, Abido Depot, or Wahimfi opposite. Brekum, Dr. Clementor, or Main Station, Takwani Pristia, or was Abido Fie, Ubenya Grow Farm. Takra the crisis answer. When their friend older punching cracker Ubenyabi, Elibo, the low Ubenya Grow Farm or Cape Coast, Boachiansa, and Apena Ubenyabi, Marcasim, Jeffo, Air Social Station, Information Center or Ubenya Grow Farm Agedrono, Wa Ubroni and 1000 Pharmacy, Tamaleo PK Gombila. Baby a ton drobia, Bowra, also Grow Farm Agedrono. If it's a Mogadra, about Ubiedi Wadans here, no Grow Farm Agedrono, that's when you should brew, Nina Beko. Unam nyina ya oya onu go from agedro no bibia beko waposo no waposo nyina ya oya onu go from agedro no na ejai aduani si wona wontimi ni dia no go from agedro no sa na oda na wontimi na no go from agedro no empompon ebo na epai ya no go from agedro no bibia be kama yem nua ma no so yenyi mumu se de da bia e ba e ka kire mo no be ma wo be ma no nye dompe de hyem eyentiri ene mogye fam sa entiri so srade sisim Nungro from Magedrono, Nanny Sradian free in Trinum, said the Baya of Rebe Mana or Bajoso. Baby a ton drew beer, Obenya grew from Magedron Beato, said the Dabia by a cano, Winipa, one Casana Rio Moja, Nipa Dasani, Winipa Diani in Ejina no Mammy and Sasso, Ejina Mojaso, Ejina hormone, in a Jina Wagoneso. Tisa no Mammy and Sawi in Aso, a Mojano ne a dear with Timidia Frusania, Eddie in Mianino, Common Padiana Quagina. Nungro from Magedrono said Bebe Bow, a ma Moja no ya kama, Umuja ya kama, Mrebia, we nipa kama. Said the Dabia by a case, one casana o Muja. Now Moja woman say 1 gallon. As our 1 gallon requires a sutia, a friend anemia, a yaria. Nungro from Magedrono said the Bebe Boa, now Muja a sonte. Umoja so requires a brew 1 gallon, no, a brew so a friend police and Timia Vera, a di Woba, a di Arieba, Nungro from Magedrono. Umoja no so muwa mo watimi rewrem a efe septicemia e man pompokra timi bo ungo fa magedro no ni nyina ejai umoja no so etimi sei eseye o se free ni pedua no e free ni belo robin san free mu a ene bede wani so yeso wanya dwan dis no tunum go fa magedro no a afei na wo hyase anu mu a ubonsa odwonso no adne adane e ye yellow e mane mo wo hu e ye sa belo robin e wo mu na e be ma o yare no e free ni join dis no en APA ba no ti wo no ma bonse skom de na wo dwonso na wonum so na odwonso e basa na so system ni nyina e flash wonu grow farm ayedo no a e boa ma oni padua na ye kama enam se ye de calcium eni collagen e na afra ye grow farm ayedo nti e ma won kasem e ye denden kasa ni so ade bi won e fe ni chim maro sa e chim so won so hia nua ni no bi e no de aye moja o hia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 e na folate wo hwe broni aduro papa bia sa folate ye wo ho folate na kwasi broni onya mfiri ba bia ka nuam eno nti na wo house wo petoto aba wo de timba komano a wo se fa ne hono ne ka ho wo yiri nyina ndo de ye aduro friend folate sa folate no omgina so de ye folic acid eno nti na akọ hospital na won kasemu modam yare bia sa ma o sa aduro no ye de ye grow farm ageduro no natural sa folate no ye afiri nuam e de ye grow farm ageduro no num na nya ahoden num na on kasemu nya kama num na e fine number ni die the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grow fine
makes you grow far. Ya Grace ni ma jese wonam fi akora ahoma kora be so na hiri wa kwaku ya zewo ye altiegum good afternoon. Afternoon pacho din baby akase free. You be kase free aka ya seven nana. Kase free aka la pass. Yo nana ente o. Pacho ya seven ye lady no. Ye lady na o pada no. Lady na o pada no. U benya dani bia ma la pass. La pass. Radi mo why? Okay. Oba ba be. Yeah, on phone number na te obedua. Na Good Samaritan. Single room set contain. Yo, obeba why ba be pew. Hello. Pa. I mean come. Hello. Pastor, good afternoon. Afternoon, I am a did baby akase free. Pastor, me kase free Achim da bro no beso. O town bro no beso. O town no baby out. For asem kopo baby try. Na wa we. What ya kutumu? What asem kopo. Hello. 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 Ejama he. Yeah, Enna. Okacha chimpa chodin baby akase free. We kase free kumasi trade. Yo. Na Ukraine ya kasa medicine ba ko pe ai felicite kuya. Wone ba ko pa dum passe hine na apeja. Omu tie din uma body mu atanya sem kutuwa o. Ya do mas. Ba. Chese omu feel papa na. Ye mu kenya ne se nyame o hiraw na onya okasie papa na nisa abaya no so de Ukraine afutu amu diamani nya no. Obefa na o ya ye mana bo na nkata. Opatani makra. Mo gwanhye na hem no ko bie mu ase ne. Obegina ni so abetenase. Hello. Hello. So na school bag bo na chirin. Pa chodin baby akase free. So when they offer make a free go from. You offer ente o. I don't say. Ye tie o. Good afternoon. Afternoon pa chodin baby akase free. We prefer to do. Yo ente o. Hello. Abije yem fancy. Abusuafo. Na sante ma. Ododo bi bia odan saso. Amese wa kradu yado ana ne ntomani. Wo ba kuma so amfa hwe ama ti amle obi. Me ya bre me bi me die ni. Why? Yo die ni bi ada. No kwasem. Se kutu. Sei. Wo ko se chire. Ohini ni na nyame ntoma. Ya me koso manhia. Ai wo ho. Mi wura ma hia wadubu ache. Wadhwa me di ama me se ehu. Eri na areba afa hwe ama. Ne pam. Enwanwampo. Eri adia. Nyame ntoma. Ko iya so be kuma so de ne baaye. Won fa hu ama. Ebusuafo asem a na ye ken na abrampa. Maledi. Ya de bi yesere. No kwasem. Enso yesi aboa no de tu gem na wonturu ya. Unya na dane. No kwasem. Ghana fo mabunu. Ehwe yi. No kwasem. School na wo kwa wani nkɔ ho. No ko school. Na wie. Adwuma na wusua. Yerohusua. Na ensem a etena ha ye die nyina dodo na bikosia ba ema bi. Chese be fiti juada copy Friday betena ha no. Enipa ebe hia mema no. Enya asem ketwa. Ni nyina mu hia mema no ne omo kode da wi agama we a orange. Ebe wi aso hia ba ema bi. Maledi. Ehia. So we say one beer with ha. Na me hia ba ema. Na dia won enti wo mu hia mema no saa no a. Na akoye basa. Obefo ketache onyame fa ne kransi o se ma wani nko wadwuma ho. Sa pepe. Ti yesre mawa. Nia mo pra kodie no e wo mama fibo. Onkwa na nyina obedi ama na afono. Abefono kra ve de ba na. Na sabe
said ye ma ye would omo ho feba no e mema so omo ho akono so ye den eba ko school jinimudie enu no bi ntumi nyin firi wonsem ye ti aye de ena ese ajebo a fa konso mi so fam talent ni wo o fa photo man sa ona wo sen no abia waje wadwuma me de talent na de me de ko enti no enu no bi ntumi nya den enyin firi wonsem ti yesre omoma omani enko wo madwuma ho ababa oni din we itina we ni afutuo kakra o de mama de bema emabunu case number 2 Rita na boy gajibo o yankrani na boy no ko wiane no free bae takwa wa na oba no kradu kwa me obo ako ono so ewo he takwa ko adayiko Rita te say bi wa no nakasa oba mi show isu ame o Bible Quran bi focus akasa precaution abodu ya ne cross obedi the Bible ko ya sorry baba what is say nyansa mfiti ase ni ihu eso tire abrabo bi a Kristo ni maame hwemanim abrabo bi a Kristo ni mu no ehu ote anso asha renji abete TV so fansa to Bible no so bodin ayemme Rita na boy me said the Bible is so me said the Bible sa samo ame be kan no kretro do me nitro onyame boa me pese e na na wa da da man pocho na me go school am work from 10 na me share ena da ho no o ahia obi enti mu shia o ma mo mle abia pa yie maledi ni pasum ke kai maledi mu ajebe maledi wabi o anybody ye kwase ni nenu kwase zam de so di card se de we say wabi no ene won sia de na wo ene na ugina say obesi obi ampa we ye ya de out the card maledi hey bench ko ya maledi fabesia maledi boko anybody kwase no start to kasa the card maledi eno so de no maledi he see o ka se bedru ba bi obesi obi pe ampa apa power ya me ba be ya do man mama now to work from say from 3 am da betro wo ko school na wo shi ayi owura yi obo akono ewe takwa yo ka say ocho mi share na ode pastor bitu menim na meti ase ma no na minute nti ye o ma na nyinsen bae hey uni posoro motu Lydia uni mare kro na ya na mu de amko ya na makowo no ene sen a o ma ho ban akra wo from 3 na wo betwro ni na no wa bia mu aye odani na mu no protest de no mube wo yo kase ntimpocho nyinsen bae sata no awie school na da bi mancho wo sia be ma no tro kra wantro mama mi dismiss case here we dey dey nkwasa semi wo ko school na abetwa na wan choro kra mission no 2 months na nyinsa ne bae SS ana JHS na won fie san PCA me wo 25 na sata no awo san na me wo 17 eura 17 emu abiesa money adini o Oba Samson ba Goliath ba Kenkong 17 timi bie mu nyamosa Abraham Parker say yeah maledi Abraham Parker maledi wabi o Oba fefe Blackie edi otobro sie pa o se penny yo ka say mampo nyinsen bae ma me na me pese wo se na relax why to bo ase na kasa ma me na hwe me ama me wo ye nti me ko wo ni pomu ye me operation minya 3 months no san so be da me na
na osan be dada wo say obedada na wonyam no hwe wo ochoda bi ma me na hwe wonyam no ma me ne na papa ko ya pe go me office mle me na me hye kra me twa na ba kra Kevin ko ni na me ma me ya wo hemfa onu so ha na ni sa na petu awu bia e ya bia mo se wa hey Rita eno san dada na yede o san ko dai ya mo trim ko bi wa no o san so na me dai na nyi se ni san so dai 3 months no hey te ya mitumufu aba ba ya munti na 3 months kra de wa first one wa na awo yi CS hey ohun ya ode na 3 months de na hu krokra na wu na wu bi wa no na wu na tu sama ne na ukodai ya ba na mami abojese mami ye de besi ha chira mi die nti pa sese me hwo chira me to sanyi mo na yede sanso nye mi ye no dwane ye na ma me ton ade asanso de hwe me ana me wo ye ono so ko wono mu ye me operation ni nyina me wo fa na ma me na mu tu scan awo ka me kro na okofa ka besi wo na mo de me ko hospital boy no ochran omo de me ko ye no omo de me draw hospital na ma me so man driver ni ska fa cha ma me so ni ska na de na onye adwuma odi de fu no sanso ye security odi da fu na ya okoye adwuma na nkoja no na sika ya de bobo ntoma no nyina so mu wi o musa sa eti wo musika anya o na ene ade nti na oye no sa o ka tro bi so no de o wo babai on sheba you ka say then so ma me na hwe me ana me wo ye Rita ma wano so na me de ma me na hwe me ama me wo wie me wo wie na kosansu baby bai na kasa o makasa kire me nti no me ne na sanso anti na bi by me of the make otu ejuma no de me ko to because of nkwala ne hwe ne nti no me ja ye ejuma sama me wenya pressure doctors mama nkoja ho na first na ma me ne ye da ejuma no ye pastries both fruits chips nti school ni de ba bi a wo di see ye na one to aso bi yo enti ena aye den Ocho me de ne ba ha me de ne ba ise mombo a me no hwe nkwara no pani ni was saying say pani no ko 8 na keto an so ko 7 on hwe o moda o mo ye ma na me ma be ma ni besia besia na ye panyina no na wo obetu omudin mpacha wanti omudin na say wa ware meti so mo so ni oba bi neti oba be ware no eti sa obo akwen owen o takwa abo so uhu mi say e di say ye de ne ko waju na me fiti mo ko ye no e di no mo ka kire no ye ko ye na mo si operation canon tu 9 million no tu ai no mo ka every month bi ankwala mi ni number of 300 fiti on mi hu ni bi o ma bi sisambe mo ko waju na di say na keto an wo 1 year na ko 1 year fun say 6 years uhu ni biem choda bi mi hu ni bi eni esa woni me number crowd me woni number what in the picture by pacho mo ni picture ya mo nyi to so no yempe no mayen ya eh also ja never die ya obobu mi o King Kong obo akunini odi de fun oh kalo ya nice guy na den wa she soja fo atade oye militia wanya no hello oni se frozen hello
Pacho Wako, my and then What are you? Ejuma, yeah, the radius and Pacho of Frame or Hinini. Me Ejuma Sompa TV Kumase. Any Besabia or friend Rita. Any Besabia and you won't call our friend Rita. What do you free so? Takwa boso for a mo share, mutie some papa. Metro Maya, that's what did a fui. Mumpanamaye. Wow, 7 years back, 8 years back, one sheba. Emma, bad and abetina TV so. Ye probadi osu onimu no. Wei, obesa ko dada obi baba. Esane na kowo. Metro wura yi. A wo did a fui. Obesa ko dada obi. Edi abone na ade no benchiri ya safre no edi abone na ade na nti woti udin a so onimu wi mampocho menye ne bone bia meni ni nyinsa ne yakwa na oni baby dance baby ameda na wona na meni ne da sorry menye ne bone bia na onhwe nkra no ya wo frɛ no pocho me frɛ no onka sempa pa bia amfa nkyerɛ me wo fra wo kasa yi otumi ka sempa me fa no nkwapo ase ono de owo onhweba Ejo my Ghana mrano ano enipa bi no matiti se no a wo mo be man krofo enkola ye vagabonds anana mo montre asenye nyame a enkoda be ya amro bese no ejo ebu na eso mo form hudi ana emema bi se no na abampa che so mo form hudi dabi timiti na no se me de metwe me be ma bechi ade akoye eni obi baba wa kofi mu ne na koda wo me de me wo me hweba waka ne saa no ne nam ase fire service for tries say ai kasem eji obi ka watwe foto ana agura ka ne dia but on talk dia na hanso dia dai shedi no okwa America na winter time hey awa usemu baga na wo abakra mali eji obi na nka ncha wo se ebe market eche hwe ma baby ogina ndade a wo beja so sha wo pushi ogina yi gym center na wo betu apeja funu papa ya wo usemu na abrampa mali di ampa eti rita ofita kwa na bayi oh takwa bo so fu amu hwe sompa takwa sompa 101.1 yesramo munimu nuam baby am wo mo nkyere ne yenkyere we ese eche no titi obi hwe ne ba no so emrache no emrache no agire court ese prosi amfre wa court ntimenche wo ni yenso ni mu na yawa wosem oso wo abj obi so ma huni takwa obi so ma huni takwa ho compare no ya adwuma no mon come fine fine koso Sompa Nkomo hello me pa cho bra yentie o kakra mfa wo wura yi ho wai wadaru mo bibi jimi mo mi di ho me kra mi mo di ehun hia mi pa ko no me so o wa bo so mo company e di company o ye security ewo company be Golden Star obo ewo takwa abo so achempem wasa achempem yes Golden Star yes. Yo yeda se pa wai na mi hirawo yo okay benchire eni se we di tetia eno anse be kwa enimpanifo ho ne yede akoto o manim se eti takwa sompa ho no na yempe nipa ho owo ahene yamani kosi owo ahene champion so ewo takwa me de number be ma no ya affiliate otakwa je be mo akosi e mo ni show host ne so na wo ma yi nipa na ba bi kro no oka no unim ho efi takwa akwa no emuwa achempem wo no na unim se ho no ye adwuma obi ne ka chem se na ni ada na wa ntrezi ankɔhwe nso dada ho se ton no tra konwam fa ko e dada ho dada ada na wankɔ busa
Mampocho, Timmy ba, baby, and Brono, I was no Timmy be ye or one. Obi who no catch and since Kwame Uncle show me, also on the name Bow baby, Namin and Mamma, and see a Juman ye. Say, Bessian and now Bumper Bearman, dear, only no babishon. Na prampa we nyinya mesoma we nipa we si ebon dua kunu da bia se meka o oboni dua no akunu ato na twere because te a wote ase no ade se nye Kristo som pa ni nyame eso na we nka ku buru ku ya eso ya fa kwasi ebura kranka bra kunne tachi ma bo twere wa tom kramo na wo de kunu no owu uwia na wo di code atoso abusa pani pa wo mra ho o metua ne ma e wo ho a o mutumi nya yi obe chef fridge mo mfie nanso Kristo nti aso no aso na no mi no konti no abusia akopie mo tachi mai anka ajo so ai stay ma oni abusia fo nso mo agebre pa Mr. Champo brem na asem na no ayedene e ma we ho pa Mr. Champo wi ana piwa kantin free on afi so mami mi dance so mami won say enne wiase ya yetie ade ya ya pa ni sense of mami enne sika ho ya de na otitu mo wremu ade oba eko school form 3 wo ba be twro na sabi benkete chi we se mi kura metia se kura mi sro no na akwada sukonu ma wetimi adada first one second one within 3 months on sense of mami no ni wumbo no na ye kosko ni ase sebe Nigeria for no ya na ye de awode no eya de mo mudi nto mo wo ententem within 3 months what set me nyinsan asan atumi awo enya enkoda mienu na maami aye owo akoda yi no mede na sepa wa enya mesu adwuma na ahochire mu ni adwendwe a wakom no ene wo maami wonya yade na ne mpesa me kan se samre ya yo Hello. Wa bo akoye se so wasema obeka. Me mo asema. Yo, yetie o. Oni. We ya sembia. Papa na me no ni atina. Me o we. Me o no. What species be bia wa ni. Me ya ya me ko no so takwa. Ini buat apa lo kasih ni? Aku kira dari itu dia punya kasih ni. Dari 7 months, 9 months ni, me muska. Me yo bola kana diskara de mo. But edina me ka photo. Me na me yo mo falo. I found one. Na o ma me bi se ma me na kasih ni. O di ato ne ba o wi. Edina bi sia no. Na be ma so ato ne wo fa. For ku japo no say ya dem dia no ready no so me nya se me maka no nkasa ho biem no fa ne usane ebi ono wa akwa no se for fa da no ko ko ti me buta awo da ho ameno awo ba be bi se na ma me na to ni nkofo wa dia on the yeguma obo akun me pa chawo akwala no owo ye no koyi ni free hospital hello obo akun akwala no owo ye ne ma o ma mienu no hello utemenka hello obo akun utemenka anse duru ahe da is wanti hello obo akun utemenka Mr. Champo kamasem Mr. Champo kasa so mami ni edro yi sese ya de abrante no enya de ya obete ne ho ahwe enkoda no emra kwa so kra ya wo mudine fa ekrampo emfie ensiani na ababa yi anase akoda yi ade ba ko ese wo hu ni se emfomso no enya aba enti wa ba ha se no ye ne kasa ne ye trase na ye nhyehyeye na wo diska ba ono so wonpe adwuma enyo na wonfa emwa because school no senka wo wu ba kurukura na wote no ho trase na okotro ye a ebia kene ko ato so edru ba bi nya ne senka second one ye asambe enti ne edru no sabe nya be ma ko na hwe eba enti wo so no wo ba bua bi ama enkwa ne hwe no ewie peye enti no so ma me esere ye na wotaye no
yɛde ko gya wɔn a yɛdwumayɛfoɔ yɛ ɔmo takwa no wɔn bɛhwɛ bibia ama mo atrase ama nhyehyɛ bi ɛwɔ bia so no wɔn de asi ɛdase piwa ke nkoma mo me ndase yɛmatiefo nyina aha emo bibia akwaba de ba Sompa Nkomo so Sompa TV Sompa FM medofo mebusa se ompo no emuti sen megide se wagye se ofie se nyankopɔn adom oho ye papa ene nso eye wukuada na wɔtwe foforo asa akɔ abetu ya sondwe mu na wɔtwene kɔ na abetu ye se ya na edi afio ane esansenye ni panyina na nya ne se ye nti se piwak natural de ye ba na se na wɔtwene kɔ na abetu ye ekɔ na abetu ya na ye ka kyerɛ wo se onyame wayɛ ade eti ne yɛba ne ebusa wo sɛ ompo no emuti sen na wagye so ɛwɔ fie sɛ nyankopɔn adom oho yɛ papa ene nkomo yɛ no edi afri piwak natural I the 3p garlic mixture abadwa so no ene yɛ hwɛ menstrual disorder na kyɛ sɛ ɛma yɛ fichi kro ene ɛho ɛhaw eti mesre mɛma ne sɛ ɛmo mo nka sɛ we yɛ ma nkomo nti no we de sɛ yɛ ma asɛm enye ma asɛm ɛma yɛ abɔde mu ka akyire yɛtimi yɛ de pa ɛna bɛma nso obɛba fie amwani agye a ɛyɛ mɛya nti tobi koma wo yere na onnom tobi koma wo dɔfono na onnom esan sɛ wo ba ade ebetumi ma na ni ayɛ na ya bebrebe ɛwɔ asetena mu no menses ɛho yaw ɛne ɛho yade nketenkete yasen bibia na nkonyankopɔn bɔ ensebuo sɛ nka mesene yo na nka enko emunte yaw bia ebia sebio umpokua na behye kakra na abɔ nka yese bibi ba ni padua ni mu ana ɛhɔ no na wusisimu yɛ oyire kakra bi ana wayase yɛ oyire ketua bi ɛtoda so kora wonte hwe se udate na wo check ye ne esiso abon sɛ abaka kama ebia na so ate baako ana ebia na baako abeto so ɛyɛ normal saa ne tie na emom ɛtoda na kyerɛ sɛ de ɛkɔ no de na ani ya yenyan enti na wo hia 3p garlic mixture oba bia ne menses nti ɛho hawo nti okoto 3p a wonom ye no ene wo di adanse ɛkyira foforo se menses ho hawo pa de waduro ɛyɛ 3p garlic mixture die number no na efre doctor ne emo nkomo ene manka wo yare ho asem no nje se 3p muaw na emom ene nkomo a ye di no ema bi bre pa enti ne yepese ye fa menses nko a ne edi ho enkomo bema to bi koma ayere wate obeda wase dodo obaba ya no obu ne nsa no wo su ontumi kura nko school no to bi ma no obeda wase pa ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 medavo kai se 3p garlic mixture meni wudi ho nkomo yi wotoam se de wo hwe no Sompa TV fefefe no saa na akodu pharmacy ana ba bia to bibidro no a saa na 3p yete sisan bia nim yemfa bibia ntwi so ma ne nyefe saa na tie kwaji bi nanom wate na beda doctor sepa na dia sedan so manyame se waboa o ma edu papa se ene obi nse buonti wantimi ankwa adwuma ene obi nse buonti wantimi nkọ ba bia wodro ye 3p ebeboa o papa esan se wo ba wonim se wo be wo se wo nwo afichi kro no di akotene pa ai because won se buo na wo bebuo no enu na ebetwa ama wabetu nkosua broni beka se ovulation na sa woni be ma hia sa brani mu no nkosua na be hia be ma ho nsuo no na akye no na timi abedane eba ama won so atimi yawo afa ho afa oba wo ba bi ni kunu akọ hospital sa doctor aka cha mo se wo ba woni ha obi a o be ma won so ni ha obi a enso matena se so many years awo ne ma no 3p garlic mixture so won ovulate a ovulation ni nkoyi a onwo ai because ovulation na ebe chede se de wo ye wo ba sima esifa se wo tu nkosua esifa etinum 3p ensiese wati fichi kro no na ovulation ne mra na afei awo no ho nsem no enkoyie kama emfama ye number ene good screen so no e wo Sompa TV no o tie me e wo Sompa FM a 3p garlic mixture number ne 0248 92 8824 0248 92 8824 ensebuo no oba bi wo honom a ne de no emba kora ejai etwa wono nso a wonya menopause eno no nso a onyem
but menses no emma misrew emwa ne nye se wo mu wonsa ekofa fibroid ena de abrewo e de ne subirie ena enam emma wofu ayekutu emma oni padua no wekisa akankasa yakasa wekisa tese wo beye basa menyare nso mentiapo wo beye basa esanse de unuru ho no wapatu aduru ho chese nyinsa bi eni ho menopause bi eni ho but menses ne ma etini padua no ebeye basa P3P garlic mixture nenonom tobi ne freye se doctor me menses na twa kora ema o meye ne day 3P garlic mixture obechire wade de aka ho ebeboa opa nto de freye ne eni nkomo ne eba wo se freye na ye nkasa yade bia ne se de ebechire mo aduru no obenom na aye adwuma kama ede ama obi de ejai bakora no obi nso de ba bebre bum 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 ebasa no woni subrew na wuti paawo na wusisi ye wo ya na wa yase ye wo ya na wa yese boho menses ni kwa se ba bebre ene ni kwa so se banketenkete e wo se ye adantemo etobi ho no a paadi na ne bo nya asem ketoa ebi yusu ba ko ne fa no ono otimi yusu 3 bosome otimi yusu 9 bosome na sika na wei ne paadi ne bo mpo yesei medofo P3P garlic mixture na enonom ebeba normal paadi wa yusu a ba ko ne fa ana ba ko na aboa ama ne manyina akoyi ediama ne sika sem so ya onya ba bi de bi ahye afi obi nso de no obi de ba bum 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 obi de jai bakora no ne de na esoko nkete ene uku amene wo kasai sa no pa na kakra bi ba ya enwumere bi mma obeda da akwa ekira na kakra bi asaba oka oso me de memeses de saa o e bank nkete ne wo sa ka de hoahoa ne ho se wo ye obi a wonwo ya ye very careful wo ye obi a wunnim se de fibroid city a ye very careful e ho nka ebo na ebo wo no e na ebe kokokoko no sa wo ni nso maaya ene ehweyie na wo hweyie a benya be ma akono bi no na eno nso be ya asem e de ama P3P garlic mixture medofo nenonom meses de no de kura ma o oba obeye fe because nso oba che se wo bu nsa sa week ni mo no e ya hwe color ne sesa body ne sesa otumi se why say no me fe sana nyankopon eye no etu oba wo fichi kwa ho nsem nkoyie no ednema bebre ne bre ne padua no ye number ne efrani ankasa wate me kasa yi obi ti ne suo obi yire otie be ma ne tie to bi kom oba ne nom obeda wase ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se 3P garlic mixture edro papa no ehun komo ena meni wudi se de box ni TV no so no okoto a baby a 3P garlic mixture na fa won safa ho ehwani ye webire enti sa ja papa na de esini ho ja mama na de esini ho wosimpacho we enye 3P yi box no efiri adro ne ho fa wo key ana kwense bo ho tie se eye deda na aha ne hu se eye 3P ene wakoto no enti sa ento emma obi mfa 7 ena ne wakoto koro untimi mfa ndo ema ne nyeye ye number no eye 0248 92 8824 efichi kromo hawde ne kofa ba obabi won wonko hospital ma doctor nsheda nka nche ne say onyanye wadwe se wo benyinsen a niema we ne betumi aboa wo edro we ne betumi aboa wo wono ade wo pe bowura pharmacy na danfo ama ekoye ebie nti no nso di nachi no akoye bi ene umoja amfa ene nipadua ne mfa ebetuma ma menses no aba bebre ebetwa kora anabe banketenkete nti oba se wonim se wo bo ho ban se wonya nyinsen ye koko hu doctor papa na wo mwa na wankofa problem ama wo ho ena de ne subirie nam no ena menses ne bebe bum bum na etwa wahwe ena menses no etwa by force abrekura eni kwa se etwa ena ma ne banketenkete obi kura de bosomi we ba next month emma another month na asaba problems ena wo fa edi ama wo ho P3P ne nonom ne hwese saa ne ma na wo ye e wo nipadua mu no hu doctor obetumi aboa wo na waye aye ne yie afa obi nso fichi kromo hawo no eye bra wanyi nsen sebi na asei
eno okobasa etimi de fiti kromu ensaye kakraba mayawo bi ene bebre ana ejaiba ana bank tenkete enso etimi ehaw freye ne ani nkomo saa na wo de ne ti a doctor behu sede obekere wa betumi anomaduru no obi nso de ye kese moroso srade na dooso etimoja ni ntumi mfulo oba waye kese onzandua wa no opa na dwudidie open dokondoko openam chibom o meses ne be sizi petripi nenom na hwe sede wasetena no so obehwe oniema eyie Bowura pharmacy shop ene Herbal center bia mu Ghana ha obenya 3p ato Kumase Bowura Kolena Herbal Dani Herbal Kriske Herbal obenya 3p garlic mixture Hofo nko Albert Sam Takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwe ne mu wo fa Kwadwo Herbal Temale bebia electromat no na uko UDS nso a Charles Herbal ewo ho afi Wedama Pharmacy ewo Ashaman Little George ena afi Ekus Pharmacy omunyina eka ho bi Kings Walk Kofsam ena Angel Herbal wo de Ghana ha bebia Bowura Pharmacy ene bebia to bibidru 3p obeyi bi edi amount number no eye 0248 928824 0248 928824 medafo freni ni nkomo wate na 3p no ye ka ne se awuhu e be boa papa yankopon ya adomada sene 3p garlic mixture ye ne wo e be sign e de hia yakara se radin shropi Mr. Champon ya me anya birthday sin free o aha nidi wai ya nidi wo he Sompa FM aha ya frano Adwoa Ochrewa Osan ya fane to so Adwoa Ochrewa Osan mia me nua bema Erastus asare donko ane ne yire ba konofo pa chemfo ene ne wodi na wodai na ne ku ne mofra ne nyina so omodo ni ye papa ena wodi na wodai wo sere onyame nhira nkwatenten ya ahoden wom so ede mano Adwoa Ochrewa Osan yo yankwa ya ni mo wensu ya na Adwoa edusei na Adwoa edusei edi na woda efri obi anani je Sompa Nkomo ho pa na wodi na woda yi Sompa Nkomo eni adwuma ifo nyina ma awoda pa esre onyame nhira enso edeman yenyina ye tie Sompa Meli osei eje ibedu enso edi na woda o maame ene wo papa ene ewehye no ena wodi na woda yi sre onyame nhira edema ye baketoi ena coach akosia ya we de jamo adamfo akosia Nesta Iniesta na hwan na ewehye no yi akosia de pa eno se na wodi na woda yi wono so esre nkwatenten enso edema no na hema emo afrimu eye in friso we ura Richmond fosu akese ai kopie mu America we study a ohen ohoni eni ejai odwini ho pa ejabo bisi uduru achemo dan so a eni akwesi Sompae ni papa ka ni atoro ho Sompae ti tete ovan ti din no ne ede ama no ena wodi na wodai esre nkwatenten ede man na emse na de America we study ho de obe painting red gold green ede blue so ni nkansan kokko twem enya semo ketwa ogoro so akwasi ena wudu awude ono frame bomo anti bomo bomo ena wudu na wude mi senko tenten enso edemanu papa ye mrante enum si so enum nyi ya ke omo ye kase ye wa wale ye kombe wa ye size funi on mi abrante bi anka me se na sese me ne wale frame Julius a o Canada no nyonko brebo ano ne ti da mu ni ainti we di emi kumpa ye mrante enum si so a ka na ese ye wa wo mo a ya wa ye ba kuni abodu sei papa panimu pa ai tiene
oh so no so ankasa oh kromo ho ai se no ho fe se do sika se no ne obe penti no ho where go green bru e di ko janso abom ai na de besi eti ne wo di na wo da se nkwatente de man Mr. Champion first year udisi yo oba ya wure mo ma me da se na saadie ye chance yenye ne o se akwada pa ketwa wuje che so kwa kwotro nso hwe wetimi akwa akohia terminator wei mecho ma wonchi dade mecho ntua wansuro wetimi adi nachi baako wone wawo nso me mensa wo se wasamba wo ba ye no obedada me esan ne wasan bewo JHS no kura wanwie wo mpo abo degree je bosomi aketu ya hodo okura o ma wo mo se enso wo de akwa akoto maame so a wo ye je eja adwuma enano na me ka se ya maame mo a mo titi ja ho titi awia so wo krom ne nasefo no eya ho kire nti o ka mo wo ofese ne yewu ni nyina ye sacrifice bi o mo ye ma wo mo ma wo mo mai so na e ma mo problems yi ebi nie metro giga ya nso se won de wo a won hweba e na ese aye case ya atama ba beto hanom oh de bia ka ne se ya na nka nkura ne nka omu tie ya minim girl child education so meja ya mintimi nkyire because sania nkura ne bia ahura simu abrabo no ade a wo ye den e bekwa akwotwen ho so mo ma sha ase ntem no eto de bia na emu oya sese maame yare metro man so te ho ne ye camera ye de ye besre de bia mema num bia monye madwen sa mo behwe ma no yesra mo nka mo hu ma ne mo boy oba ankasa ye nipa bia ye nya wo de wo beto ho wujeja ho na wo ko pe register se be man salai no mefa ne mema omba be salai pa ba be we retro bi no enya agro yesre ma wo menhwe ba no eya doso ejinsem mema ye ni ehu ni kakra na ma nso so ye nhwe ye hu yi metro man wadawro masesa wadwene enye sa ebe ye den pa de ama ma me da se rate transfer minister wasem metro yi ne hu course aye ben nyina anye yesi etakwa ho yesi wanyenyem class a onyenye won musa rate o se ade ntina mose mo fa kwala na ntu na busuafo na ma me de na ba kwatu nu a wawuo no de ba ko nso ato wo fa tenu ntu no so wonhwe wo de ntia mampa choboa me wo ye no me wo first one me ndi ni sika one seed impoda ni nyina ma me na ehwe me wanhwe na ono ne ma me ni nua bi ba se enfa akra no frem poma o anhwe wo no wanhwe me enfa ne frem poma na ma me se enfa no enfa ntu bi na second one so no so me wo omudi nsuo one sachet na ebre me ensuo na mfa ntwe na ope ukunu edieni pacha ya waseni na so edieni wasa ene se wasa tu wasa is called to ye nyina ye de ekuro masem ne ebe ye dwuma ukuro mpete ne wodi na mde bebi ka sei numusuo ni twan wo pe wo maame na ni nya den wo kaso wo hye wo mani so wa wo ba ko acha na wo mienu nsuo sa chechrom de bra se no mo twan wo pe yo ka sei wo mai sabe abadan fa do so acha wo maame ni da wo yo no so no me wo no na sika kwa yede kwa kotwa ne be mampo no ye din nti me wo fa ne mam sika na me de kotwa ye akwa na nya 2 years ye ntu ni din na sa de mam se ye mfe ne kwaku Japan me wo fa ne din no na ye de fe tenu nti no se ye ntu wonhwe wo se wo reta wo ye da adwuma mampo cho na me sua de pan no wajai ma me na ebo am si a onko gya ho biom nti eti se wo ye den mampo cho me nya bi abai what is so wa hihye ni so atete ade mame wa sabron sam about nwi abontre o hips pa wo de nam wo very beautiful girl wanya kwala mienu awura fade si wa pampam na ye adwuma he o ma no wote be ma yi a wo gina matwi won hwe wo bada eti wa abo so wo sen 25 nyame aye wadom 25 years wo ba wo 8 years 7 years nyame ahira wo omo no obaye pesesi a eti misrawo ma wani mre na fa won sa ya dwuma wo to sa wo mpra wo sere
say the answer be found sound say daddy ehye ho eboa na da ho daddy ehye ne sa ho ena wanya free range and one nemu ya mo 10 years dey ni bi eboa 5 tienu obedi ache we anu asa ko 5 me na be mo soma wa ba o se danfo adi mfie se o se 16 o se be fa ba chi me pacho Lawson Locke Lawson delay yanko GB o se be ma utadue ma ye mre ne me ntwa ye ma join this ne ho nkro ne ba ajaba so do bodi bebre ejifo ni kire ho e to ne dro tu adro bia ubenya bia to 0242133577 Virtuous Women of Prayer. Yankobi. What did you make this from Coach so what you way in fish num edumedie enyinto asem a ofa ye no o say manifesting in God's glory. E baso ewo atonsu presby aso dem. Akasa for ye mama efe amano evangelist patient Wilberforce the grafts. Na also for ba oje ahohwe ye prophetess Nancy Usu from Pon. Adom to 4 ensu ginam kwakujesi Rama entries of Mami Sarah Sete Champon and a Frida Boating or say a yemenida 20th September anopa non kron pepe na we frasi Kingdom Herbal Center yen ye di Kingdom Garlic capsules ni bitters abedwa so e boa ma soja fo woni paduanum soli gina prim wa nyema bi hye wo so hypertension stroke nyudwo yade srade boni e friend cholesterol shenen so se ka Kingdom a omnom di kind garlic capsules about me finshie dunum obienu o ye garlic capsules de wodwa so nyina ye ni nsuo de na Kingdom ene de ne capsules ne bai na nse ho ye den kakra sa bre bi aba eti bomodian so obaji bi no anom ne ntumi mwa o Kingdom ginseng power capsules o te ginseng de a esimu eginam chirei eno so bebo apa na fe tremendous capsules no so eyi mefi chikomu hawo yi sanda de e ma ho to papa baby eto ne drotu adro bi ada obenya bi o kan she drug lane e hon so obenya bi e 0597298855 EPA phones yemfi ani nkyere ho o se phone ne ho mpempra wade nyina ye kwa ko pe bi o pe se wanya phone bi na pe se woto a o so no be nhyehyɛ ye wutua fa na o de ama na fe wutua ne kakra ye won cry circle American Mall obekuma senso a edum prisons e honom a ye wo e honom ena ye wo ejekum building num ye na Mikado Plaza enedi enimhye empany Foster 0200 689 Best Brain Publications. Yeah, koho. Ye tintim ngoma basic 1 kopem 6. Ye kwaji biam ye. Ena fe JHS de. Eboa man koda ngomasua kwani mu pa. O se baabi adaache ngomasua ni hwe no. Omo atan. Edu ha twam pra. Ya ye koye ni midima fo se wani amawa. Dr. Time da so. Me pa chaw o se wogine hudi nti. Obetwa brato ya de. Ye wo pokua se mayira enkran kuma se abua kwa agogo. E ho ne ye wo 0500 727215. Republic Academy City Montessori. Eya be for suku a omu use British curriculum. Eye Borden and a fair day. Wonom e Obom Road. Ye ben Lamte Hills. Kaswa Amasaman Road. Ojen kwadamno tifa abanoko 0249282329. Nafa ubano eko no no sumtumi enkoje entity ye eni inimudie ma ne masuano enko nanim Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa koboye dan so. O se menyo ho abo pete. Ensu ato agyan. Oye trusses. Ni nyina da. Ena woodworks. Obeye. Ye won crying. Kaswa Kumasi Tichima Sunyane Temale Boga ena wa Kumasi ani sokoba mpa mi police station die enmhwe 05401258816 Leicester Ghana amwase o amwase we ya hunidie tama o so betu amwa anante don hwedu nu nan wo bra wa chima wo be nanti wa kokuduro mu pa ya watenten adantemu ena enkuma 0501390337 abrampa malady medase pinyame nhira obiem na ye chefo malady ewrabai meka che ni place na adwunu swa na adwunu swa kete na da bia na meka se ema no dodo na esai wo ma ema na tamfo so hunu yonko oba bi o ya ntamfo de je ene tamfo se onu ahunu se be men ekwa ode me fa so no opewa ba begura
ebi kura nye we oye na edi nkai a waye ne sa na oye ne sa enti maame eduru ba bia mo moni enna ho kakra abemma ewu ankasa efitiase ofa wa wonyem wo wa hwe no wa na o maame atiti ne mawirem ama wakohwe wa mo wawo operation o maame na akotua na oba ya so oba bedede okwa beso wodi aduro na gu nsem anomwe anade ade a ana oye nti osan no dai eduru ba bia mutima 77 my lady e ma de bitima edi nkwase asem kra dodo eni mafuru bia no mo kofa de abafie sa ba ma wo ya kofa ne bafie a oba wo mienu agya wo so wo hwe omi won se wanim nyina na atwa wa hadete eduru ba bia nsem hunu no munyai na mo fa wonsa nya adwuma mo awon trase fa wonsa anya adwuma wo suku form 3 wa register betron so hwe atimi akonyem abewo be me ya hwe wo san ba ya wo nya adwuma asozo asimi nkobi chese niema maledi ewura no menti niema bia so no se asore ne niema we nyina no wayi nwofira de se wiase anigye no na uwo mu no ucha ogina ni on ba bia wani tete ba kutua wasi shene gown adetia mami mumfa musanya adwuma o duru ba bia munyansem munu ane semfo wo de 25 years unya adwuma ade asa na aka ne basasa debi na be ma no no twempra ma ne fa nto adwuma mu tie wunyini se untimi fia adwuma na da bia wadware ni na ukọ pra ense hunu be no enti ewade nya me kota kwa baabi asompa wo no wo kwa aso hwe na na owo ahene echampo wo se me se omfrɛ me na me ne nkasa why na ukunu no aye matwu no baabi owo no e mamra no ntentam eti maladi meba no uzu ukuru ndi ndi sei kwa me bai kwa me buako maladi he ensem hunu ane semfu ane watita kwa abosu edi no maladi he abantie wei mesi meka o mse na abrampa de emse onu de acha aso de onum hwe ana yesu kramsu oni no maladi he krati nkwase asem ya wodie yesi krom ho eman watu agu omu so ane wodi omu maladi wodi omu no anu omu nyenyem maladi kwase asem ene mai suso edi akire emai na bot na beti sema wona su wo mfie kwase asem he samire na beti ne nebo me penu su wo mfie maladi o sati to na ma mpanifo no bi eka san kwase asem yi enu bi no mu di ni promo omu huna tezo mu huna su ni pada kwase a so wo ya hwewa ka betima control dia ko samire me wo me hweba wait a full way quality promo ho enti ni ma me nua na o ma ne faje nsu sachet de fa emre na o pefre kwasi asem wei to no ne baba and obidi na akobe obenso sansem eso maladi na mi busa se eti wasafo amamra na si ye wo aye wasana no o ma ne fa be wa me maladi sie mo kakasa be ye country maladi he media me sa kwa me no a mo fa abode ne to so no bia hu no sa catch wei wa wo ye oba bia wo mantam obia no mo nya demonstration tia no open mad to malady ye free ha ye be kona dwuma pani ho woni mawa unhwe wo mu esem hunu ane semfo samedia me o malady ye sei samedia me wo me hweba malady me wo wo hweba e dia se no okay wo wo hweba eti wodidi malady e man ye demonstration o mu kobo ni dianku no kwasi asem na ti wona wudie wodi dafunu malady hwe na beti obetimi apagya funu bia e de atompa so kwasi akodi skase media me wo me hweba hwe wo beti eno bo se me wo me hweba malady sa ni power so odidi e wo se watrasi no odidi we ye nkotwitwa asekai ya tutuo na ba ya tie mukobo ni bia owu a next time kobo hade wapino wasua kwa woti kromo odidi enom etimi fa telephone malady eni pay friend ye jambo funu no fa mu course eni pay friend ye tia me bu funu no ni pay friend si woni ma be nan kunu etu ana wo emu mienu emu baako ni nyina wo hweba malady onya ne samfo no de ti kromo a wodi no na ba bi o ye security no usi krono de sai damai malady yesi hos e hono omu ye cancer mine ni bi eno ye security ho omu nyina di ne ina do ba da hwen ba ayi obi abenma ne nyina di efunu soso onya bi ni dabiem malady enipa bi awu no ade dawo mu na kom ne ne yam no fa suanyansa kwa siampa ni sam de me wo malady ti o so wo heba na ye tam ko enti yempo ye fa course
Enkofo free kro no so. Enti ene yenko. Abusuafo. Abusuafo. Ayito. Yeah. Abusuafo. Ye kan say ya na ye kan say. Eya ye ka girl child, na ye ka sa de girl child education no eniwa na ewo ho. Ensem ni biba say ebusa say society no. Parent no negligence, peer pressure ede na deba. Nanso ni nyina mu no yesre abatan ne say yema yani nko ye mama adwoa ho. E mama adwoa. Yema yani nko omo ho, omo nwumasua. Yema ni hia yen. Na ya chechiri wo baba ko na yeyi a ya chechiri wo mamu nyina enti yesre so wo ba tan bia ma na ni nko ne baba yo ho ne nwumasua hia no yesise dua no evitiase no ya nso yie na problem a na akoye bibie wo ho se wo so abayo no se watie si na wo ya bayo a te se me be yo timanimu ya fa won saye dwuma jinimu die na no bi ntumi nyimfiri wonsem we ni mafutu a me de mai mayo nyina ye kwa ma ne so 05549319310548 adishia mu frefri takwa ye twem 055493193102 hello me mama Oheneni papa Original yankwai asengenka Lenka the nation producer IBG and an Panamanian Bram. Yo. Oh, me contractor was a woman that has in Nigeria. What to seek open up the Kuchi. Which was body or choice watching. Oh, my head. The young family will do any because, ma, it's a family for me. The family will be at Asheba. Now, a man is sure, baby. Yo, and you me and coming up by ma, it will be a money bassa. Was you made no moon, if you didn't hear me at Ompa. A banner touch of my big family. Now, a banner, my pay half and that one of your Chamu Maka. I go because we, Sebi, you're going to bucket. What didn't Ghana over when I knew money on the shell? What's our call? Or dead now? No, what's our call? Ukro I'm a Berman or the Berman or the Aquaka Nasa. Maybe I saw a Berman Berman. Oh, get a make and I don't know man can be a man be visa and I'm Brampa. Can you take a show 34 bucket? Show 34 bucket. Oh, Mamma be not proper to make a boy. Was it just a chase at Ryan? And you them is getting a Berman, said Obama Mena, and quality of that channel, or my hand crab, and one or two more years, but I should be. Yes, sir, Darcy. Original Nigeria, no, Abrampa. Sama Walker. Hello. Ye Musa no say me man to me pigeon shoot 34 bucket. Hello, hi. Hello. Yeah, Joe. Hi, leke, efo ni kasa o. Yanko efo. Yo, ni kasa, ni transwo. Ni transwo Accra na ni kasa wai. Ye ntie we. Oheneni, woni mi say, o program we no di transia. Wo ba ka na o transwo bia da nkwa na ma fo tie o ka. I think I'm too near to you. Yo. Oheneni. Yes. Obrampa, papa, ni asi abiri papa. Who hear the kasa to Abra papa ni asi. Edini your friend is Abra papa. Abrampa. Aha. Where Oheneni ni bi sa o say. To the bi na mi tratia. Let me share by you no be program na. Na edini ha wo obi awu ba ku. Makuna wo fa wo po no onhwe what was no no wa wo mienu na wo bagay wo to TV so baba wo trawe usha bamba what tete ni ju wo sem ade ne pa yo wo tia di kakra so na mo ye na mama abra papa bu afu no so ya na abra papa bu afu na sire mo sem ba ya no wo so mo ye na mo hu be ma ne a mo tire mo du to mo tire mo du to me o de me yela wuti ma mi fantrans wa Hawaii yo akpe afo eda sepa akpe na mi katan hello Sompa FM hello 1 and 2 hello
Hello, Oheneni. Kwaju ahoa. Na bedu. Yo yenti we. Ewi na mi chia woni wa bedwafo no kwani mo ye dwumaden e de somo man Ghana. Anya mo anka gane anye ni bi no kwani enka ye ho bae mobo e wo man Ghana. Oheneni ma men koma asam so no kwani ababa we e wo mi se wa yam fum befre. Esan se wo hwe owure ya na picture da ho no mu. Na ababa wa na afa na wedi 17 years. Abranti we enya kokuduro medina wani ese wo pe. Na won so wo kene so ma no na won no kokwa ye aware dia. No kwani ede. Na ma me mra be ma no so. Be ma no kwani. Ordinary abo no ho asafo hene e wata kwa ono mo a owo. Oni se be me biare ni ono mo a obetimi abo ne chem so. Na ntisa anka oba onwo da. Wetinye nyin awu abosume nkro. Abosume nyansa pe wati akwadada no woni na akwadada sabi. Ta wanka sa wire mpe Oheneni enka treatment no nka oba ko no wana. Ade we hu se be akwala no ye ni nani eni na chi. Enti ni ope no ene ode be no yesre abrantie no onhwe no ye na yesa dako abakwa akwaka dia yanka muni ame ye adwuma meta ho. Yenso eda say hello. 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 Good afternoon. Good afternoon, sir. Mpacho di baby akase free. Ikaso ye feme nyako. Yo, aja nyako. Yo. Yes. Calling from a border region. Yo, yentiwe. Yes. Mpacho asema omukan. I say maybe na aba. But if you look at it, a idea I was big brain. It is maybe asema nebra na to hot no rampa a reality mano because of taking money small money they follow things which are not followable because you cannot understand there's a 17 years look at this macho guy it's not been all yet it's not been about it yet I didn't know it that is how I always think about it. I get to the mobile studio now you should just get them and then because I don't see how can somebody pregnant you and now on the ground bano. Second one so Sompa or the government at the buyer. Or the board and I say or the correct president and no, I cannot understand. I get to the Yesuma Beman, you should let the lady know. So what they are doing is too much. Mama, I hear all over. I have about 6 which I'm taking care of now. My God, so PSX, I think they are in the university. Okay, so that's we win, but no problem outside. Yeah, that's it. I was here for your Coco Foridia, a Battle Prayer Ministry, regional pastor, a prophet Bidiakon was shared in Dende Radin Shan, which a good year, a kumia. If the boy fashion, Oba Doris or Manienchi, or Nini Abema, Nana or Manager fee, Makola inside. Ope Bibia, ye a good dear, and I'm Pemprawa dear, and ye come up, Utuno, Akoton, and Ase Bako. The boy fashion, or better to so, Eddie amount, and we see a ya money one in the Trebusha for. My lady, course a banny 18. Ubia mo bo charge or the nipa and crack 12. Kola say 12 na on hwe musi say ne ma 12 but say omo mo mfre ye nam enka drama friend kwatu ye production line metro yi nkra 12 we ya say eche say o say my wa bra bo and dem ho onu omo wo malady bedru ba bia kwa wenti o met nkra be tututu abeku ye o akwa wo da tv sui ne ma wo wu omu yi emme wo mba bubu adwaman ne mema so atutuo mumiri akwa na yemfa mra nini no e perifu etie ye akwa we na beti malady omu hwe no ne kasa o kwame obuaku yi wo ye security wo sadi dafunu awa abuaso mu hwe ni ye hwe na beti takwa abuaso malady akwa yi chese e wo se perifu hoche no enye sadi agire nananom na omdi omu tu zafe no mu twana sukura fi from o man bofu obetima se kro lanko school awoye yo odi o mbasa malady nyazo ofo mo odi o mu
odi omo pasa no ma wo hwa wo mu na di mi sam no ti kromodi ame mani metri so no say Rita may kranka ho David say Rita dey make wa 14 dia ma ye ntime kai na se bedu anwumre no na ma na dia nya be 20 na 20 so mi abedi ani mo akọ mi akọche no me da se nti abusuana saa na be se Rita bomoden akọ na ukọ Sompa takwa a so hwe na wo ahene champion wo se anti Oheneni se omfrɛ me na me ne nkasa why na ye hu kwae de be fa so abusuanfo ha na brebe me kwa de Sompa Nkomo no esi Sompa Nkomo de Ebola ante saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asemesio kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no mo benefit me benefit why oso ko to de abrewa esma ma abrente me chuve wonante kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules na nya hoden abre bia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia anye ho edeben we hu ama wani agise senior na me wife complain won paso no Kingdom Ginseng Power Capsules nti se sia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pua haw no edro ba kupa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Eba saa na ekyere se, yare ewura woni padua nimu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ahoani nu a ewo ni padua nimu sa. Na enua na ni padua no ede eko atia yade no nti. Ema wonu muto, enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani padua no nuane nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long sanitary pad took the worry away. Easy. Yas comfort, I got Yas confidence, I got Yas. The new Yas extra long sanitary pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Yes. Feel confident, stay fresh. Hi. Is it supposed to be that time of the month? Yes. Yes, confidence, I got. Yes. We got yes protection, I got. Yes, extra long sanitary pad for extra comfort. We got yes